Reka nanone twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu makuru yacu ya Deep News TV. Twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Mu nkundire tugaruke kuri aya makuru agezweho aka kanya kuri iyi nkuru irimo iragenda igarukwaho hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirashe umuvugizi wa FCM 23 Liyetona William Ngoma akaza kuza nyine kuhita apfa agabweho na drone za kiriya gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu FCM 23 yabonye amazi atari yayandi, yongera abasirikare barenga 1500 bo mu mutwe udasanzwe nabo biyemeje gukuraho Tshisekedi. Reka tuze turebere hamwe byinshi kuri aya makuru twabateguriye. Reba hano handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Ihuriro AFCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryingije mu ngabo zaryo abarwanyi bo mu mutwe udasanzwe 1518 barimo abavuye mu ngabo za FARDC biyemeje guhangana n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Muhango wo gusoza imyitozo ya gisirikare wabereye mu ngabo kuwa 2 Werurwe 2026. Umugaba mukuru w'abarwanyi wa FCM 23 General Major Sultan Makenga yavuze ko RDC yashegeshwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi uyobora igihugu akarima ke. Yavuze ko ingabo za FCM 23 ziharanira kubohora igihugu, abaturage nibakomeze kwicwa. Yagize ati Tshisekedi yakusanyije abajura bose n'abanyabyaha abaha intwaro kugira ngo bice abasivile babaziza ubwoko bwabo, bica abaturage banze kugendera ku ngengabitekerezo mbi bagashyiramo bakabica kugira ngo basahure ibyabo. Yavuze ko Tshisekedi yafashe abarundi nabo abajyana muri RDC abijizamo ingengabitekerezo, yongeraho abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR abancashuro bose abinjiza mu gisirikare cy'igihugu. Niyo mpamvu yivugiye ngo igisirikare cy'amabandi. General Makenga yagaragaje ko impunzi ziri mu bihugu bitandukanye zahunze ibikorwa bibi by'ingabo za FARDC n'iyo mitwe itandukanye. Yagize ati niyo mpamvu umutwe wacu wahagurutse ufata icyemezo cyo gushyiraho iherezo kuri ibyo bibazo. Niyo mpamvu turi aha uyu munsi twiyemeza kwinjira muri iki gisirikare. Mube mwiteguye kubohora Kongo, mwitegure kubohora abaturage kandi mube mutandukanye nuko mwahoze muhe bya kera. Makenga yasabye abarwanyi bashya kutazarangwa n'imyitwarire idahwitse iranga ingabo za leta bahozemo, ahubwo bakarangwa n'indangagaciro n'ikinyabupfura. Yagize ati aho muzanyura hose ni ngombwa ko abaturage bababonamo impinduka, babone mutandukanye nuko mwahoze mukiri muri FARDC, bababonemo abacunguzi aho kuba abajura. Abaturage bacu barababaye cyane igihe kirekire, bamwe bamaze imyaka mu buhungiro, bamwe barishwe, abandi barara mu binani. Igihugu cyacu cyarasenywe. Niyo mpamvu musabwa kwiyunga kuri bagenzi banyu kugira ngo turangize ako kababaro abaturage bahuye nako. Generali Makenga yavuze ko bifuza kubaka igihugu cyubashywe n'abaturage bubashywe kandi bizagerwaho uko byagenda kose. Yagize ati mwiteguye kwirukana ubutegetsi butagira icyo bwitaho bwa Kinshasa? Bose barasubiza ati yego afande, turabyiteguye. Mwiteguye kwemera ko bagenzi banyu bamaze imyaka mu buhungiro bataha? Mwiteguye kwamagana ivangura ryose Tshisekedi yazanye mu bice byacu? Niba mubyiteguye muzavamo abasirikare beza ba RS, ndetse nyuma yo kubohora igihugu muzubahwa kuko mwakivanye mu maboko y'abatuzuza inshingano zabo. Yavuze ko abantu bavuye muri FARDC batazi aho bagiye bashobora gushyirwa mu mufungwa z'intambara bagashikiriza ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati mwese mwiteguye kwirukana Tshisekedi? Bose bati yego
Gafande na bariya bose bakorana mwanze kuyoborwa n'amabandi. Intambara ya FARDC na Wazalendo abacashura FDL n'ingabo z'u Burundi bahanganye nayo mu 2023 imaze imyaka myinshi, ndetse uyu mutwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo b'abatutsi bicwa abandi bakameneshwa bagaragaje ko ushize imbere kubohora igihugu ukakivana mu maboko ya Tshisekedi nabo bafatanyije. Bakunzi bacu ba Deep News TV, muri bahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tugenda tubana 5 kuri 5. Mukomeze mugire ibihe byiza.